aliwo condition ne bagyeta computer vision syndrome. Obulwire obwo ne bwija abantu okukozesa munonga computers n'amasimu. Ati amisho gaba irritated oba ninkiza kukigamba ntya batandika okuba feeling comfortable buli lwokuza simu nowulira amisho negakulemeera gashasha no then ekindi amasimu ago nga emitting nga kyetukweta blue light amasimu ne bagakora mu blue light hati blue light ejo neza direct omunda omuriso ne baso ku affecting hati technology eriwo abantu ne bakozesa kye bakweta blue block glasses. Blue block glasses is blocking a blue rays ezikuruga simu ningachi a computer okuza direct omumisho gawe, so amisho gawe gaguma gari normal yet no kumana okozesa computer ejo ninga esimu. So ekyo nakyo still nekyenda tukuchebere nekyenda ocheberwe then obone kutunga blue block glasses nezibaso kuba tezine mulenzi ne zili plain but they can block those blue rays at the same time zikuyamba na mushana, so waza nko mushana ekirauli kyo nekyeragura automatically waza omunda nekiclearing, so nakyo nekibaso kuba nekikuyambawo. Kole media niyo yonka yokushanga ebirungi nkebyo sekwati Nkole media Nkole Media TV, thank you so much for watching. Webale kutukunda amazina nkabutosha nibanyeta Joanna na kwakira on program yitu ebyamagara erizoba tuli naba eyewear point nibakugira nti wabo ine kizibu namisho wabo takureba je ninga shino ye yagura enjura etandikire kugwa alaje zirinka alaje ababantu batayayireho. Dr. owa eyewear point na kwakira Nkole Media TV na ninashemererwa omurundi ogundi okuba ne mbaso kugamba na bawuli abakutureba Nkole Media TV. Mwebale munonga okuguma ne mutufollowinga okureba byetugezaho kubasomesa no kubegesa mwebale munonga. Okay, Doctor, aha turinkai. Tulia eyewear point Mishoga Centenary Bank Mbarara mu Rukubaawo. Twamalawo emyaka eriko okuruga 1999 since 1999. Yeah. So tuine obukugu obikwatine n'ebirahuri bya misho munonga. Okay. Doctor ni mujanja bana misho? Twatu inewo cases ezo abantu abakwija bine munko bineza allergy nkebyo neyo kuyawo tetukushemeza. Anu ya tetukushemeza arona cases ezindi zetutaka andoringa tuzirifaringa mu main hospital ninga Ruharo. Okay. Mbweni mwe ni mukora hacha glasses munonga. Exactly. Specializing munonga amisho agakwetenga glasses as optometrists and opticians. Okay. Doctor nimanya ntanti netenge kirawuri ninga nashange kirawuri za sunglasses nchiteho nashanga kiriye kya black atakwenda abantu bandebe nchiteho nacho nikikoranka nka ebye birawuri bya misho. Ekyo kintu tukakigambawo mu program ejeye nyuma tukane tugezawo okugambira abantu when to buy glasses and what type of glasses zibashemerere kozesa ninga omuntu nomanyota nti oyina obuzibu na misho gawe tukagezaho kubashorera nti omuntu ashemere kuba na checking amisho ge regularly na munonga abana b'amashomero n'abantu aba bakuzire bashemere kumane ba checkinga harumwendwara ezikwata abantu bakuru nka cataracts bamwe ne barwara abalwire basukari ne barwara munonga ne basokulwara misho abatakukimanya.
so omuntu waba omuntu weno semere kuguma nokyebeza misho. Okay doctor abana bamashome kuza ache birawuri ebirawuri tosemere kutora n'ebirawuri wona obizware osemere kuzware birawuri bahereze kuchebera misho. Okay hati abakujwara za sunglasses na nebye birawuri ebikwiragura abo amisho gabo ni bane bagateganisa ninga bagume no murembogo. Sunglasses za zikolirwe omu miringwa eri right made specifically for short time tezine nshonga na mnonga. Most of the sunglasses abantu zibakozesa mu Uganda they are disposable sunglasses. So a mistake abantu bakukira kukora nokwenda kuguma najizwara permanently abokuba they are disposable in such a way that you are supposed to use them obwire buche ozinage. That's why they are cheap. Nezigure 15 nezigure mutwaro gumwe nichweka na quality sunglasses omuntu zashimira kukozesa permanently okuzikozesa obwire bulingwa ziriyo mitwala 4-5 hati abantu abakukira obwingi tebakuzibasa so ne bagura obwo buli cheap okazware temporarily waza nka beach ukiyewo totakazwara permanently abokuba ne kabateka kuiza kuya most cases ne getting scratches very fast. So then those scratches zija is blocking a light filters okulabamu so nikiza ku affecting amisho gawe. So they are not supposed to be kuzikozesa obwire bulingwa. They are disposable. Most sunglasses used in Uganda they are disposable sunglasses nka kukozesa disposable glass. Problem ti yono enda kugiremerawo nebo kuba ekuzire which is very bad. Chekumanyisa sunglass yanje ginagigura today nkagijwaro mushana erizoba nyensa kare ne kuginaga. Not necessarily. Okay. Wareba wagizwara obwire for example wagizwara today wagikozesa then wagizwara next week wagizwara okwezi yo nerauka kusisikala wanchenga negating scratches ni wagura quality sunglass tekusisikala wanchenga neba eine UV protection yayo wanchenga. So tenkwenda kugambira nti most sunglasses ezi abantu zibakuzwara mu Uganda they are not supposed to be used for long. Even no musana gwayo gwajyosa ne expanding nikimanyisa ne indura media yoku yachi ne basano okugigura etine mulenzi kati wazo omusana gugikora ki gugi expanding so it means yatunga ki lens yatunga lens so ne bane obstructing amisho gawo so they are temporary. Okay mushawo abana bariyo ni bagaruka omashomero ninga shabamwe bagireyo no habura ota omuzire ha mwana aine ekizibu kyamisho omuzire atakukimanya na no mushomesa ari kureba omwana akamugira nti aza tichati nkuweza tina kureba omushomesa akateka nti omwana ariyo muzano kumbe na shasha amisho katu reberi izoba enjeri glasses hamwe na amisho gakwa affectingamu enshoma y'omwana ishomero. Ekyo kintu kikuru munonga era na hati katukigambewo omubutonde bw'omuntu nabaso kuzwalwa aine eye defect. Eye defect tekushana na eye disease. Eye defect neveri deformity omuntu yakubasa kuzalwa nayo. For example ali long sighted icyo nikimanyisa ogwo omuntu takureba je ebintu ebiri hihi ogunabari long sighted. Ari omuntu ali short sighted ogutakureba ebintu ebyahare narebe bya hihi byonka. Then hariwo condition endijo yetukweta astigmatism. Abasomesa omishomero bakira kugambira abantu endwara ya short sighted na long sighted. Ezo nizo ibiri zibakukira kugamba mu bane basomesa bikwatire no kureba vision. Naye hariwo endijo condition ne bageta astigmatism ne baso combininga short sighted na long sightedness
byona ebikwatiremu etemu at the same time eri omuntu ali astigmatic. Ejo ni defect nekwata cornea yeriso liba terine shape yayo eri regular. Omuntu nabaso kuzalibwa aine cornea eine shape eri different irregular. So nekimanyisa light kwekuhika retina orutimbe rwokureba nosanga yasendinga ekishanyi ekitali kyo. For example nebaso kusendinga Y instead of T. Cornea ehinduramu T ejihinduramu Y. Ati Y eza a retina ewereza bwongo ewerezayo T instead of what Y. Wanchenga because the problem netandikira retina light yana erabamu kwekuza for example noenda kureba letter Y ehindukamu eza retina esa yo ereba T. So mu butonde bwawe ninga mu kusoma kwawe kwa primary no mayante ekigambo bot tis B O A T. Wanchenga okusoma ku rugomu nasare B O A T. Had to look at the situation nti brain yo ya receiving B O A Y instead of B O A T. That's what the brain has received because image is distorted right from the retina to a cornea. So there comes a conflict urutaro wakati wa brain, what the brain already knows and what the eye is giving it. So ababantu abine condition ya astigmatism ne bakiro complaininga headache. Omutwe ne gumutera ali ayishomero kwa kwate bitabo omutwe ne gumutera yazom awali abantu bingi munonga ninga ali nko mu kishayi cyo mupira omutwe gumutera abingi ne bakira kugira mbu n'amahembe abamwe ne bagira n'amahembe whatever naye no baso kusanga condition ejo eri omisho niye kumuteza ki omutwe kandi takukimanya aguma na mirobuzuma omutwe tegukora ki tegukuchendera. Ati wareba niye nsonga bwe kitwagizire nti omuntu ashemere kukebeza misho regularly. Waza optometrist yabaso kuchebera arebe nti ogwo mwana tali short sighted ninga tali long sighted naye aline condition eya astigmatism. Images ezikuhika retina ziri distorted a bit. So netushemere kuzicorrectinga with some special lens ezikucorrectinga problem eyo omuntu arimwe okufocusing agumena focusing aje arebeje na omutwe gureko okora ki okumutera. Ekindi abazire bori omuzire wareba omwana wawe nakunda kureba TV agijire hii munonga abandi basutame nyuma we naenda kugiza hii munonga abase kuweza je ninga ishomero nko musomesa oreba omwana we yasutame nyuma takureba blackboard omwana nazo misho ga blackboard we achokinga chok emuzo munyindo emuletera allergy kwa kuze nyuma takureba aino kureba hii yasutama hii munonga na blackboard hati nko musomesa oshomero kumayogo mwana nabaso kubaine mu kizibu wanchenga ningo muzire wareba omwana wawe naenda kureba TV kugiza hii munonga ugira nti ogwo mwana nabona abaso kubaine muki obuzibu ebere barebe ari okay. Niye nsonga bweki amasomero gona hati omwana yana atandika ne bamuterawo form ya medical form eyokufiringa opatch ejo eminonga ne batawo abamwe ne batawo optometrist ninga eye check up ninga optician. Problem eri wote abazira bamu ne mwenda kurawuse bintu bazaka kiringa muzabu clinic aba drug shop form mugifiringa speed without kuchecking abana amisho. Wanchenga omwana azayishomero abona yuwa wasasura school fees zawe za kufera busha
omwana wasasula miliyoni za sente kandi tokwenda kumukyebeza fule na munonga amisho abokuba yaza ishomero naza kukozesa amisho omukusoma okureba colors harimu abaine color blindness abatakureba je colors takuzi differentiate omwana naenda kusoma sciences harimu chemicals zoshomero kuba no korachi no reba colors okuzitanisa ebintu nkebyo so omuzire n'omusomesa muri ne responsibility eyokureba nti abaana bachekingibwa amisho omwana atakagire nkai aishomero yani yetenge birawuri obimugurire abokube birawuri ne bicorrectinga eye defects omwana za kubazire nazo hata aruka na conditions ezindi ezitari omutazire nazo for example abana munonga ne bakozesa munonga amasimu na computers IT ezo nezikuyamba tuine birawuri ebiri special ebikuyamba abantu abakozesa munonga ki computer n'amasimu agaga iPhone gachiga smartphones ne tukuwe kirawuri ekyo kikuyambaho okozesa laptop yawe n'ebindi byona comfortable atari okustraininga ki amisho gawe so nibyebyo okay doctor omashomero g'abajungu ninchira kureba choka erikozesebwa blackboard nebe ine colors different colors kuwagamba hachoka nine kintu kinateekateka ababajungu ezichoka bwenki ne bani bahindura ne bateekateekira mwana misho ekyecho nengira ne kizira with the development not necessarily embo kuhindura abana misho mbo colors are different babase kuhweza at times nokusomesa these days tokureba omwana agura pen ya blue black na red yana wandika notes ze akola underlining agikozesa red ninga black hati mu development obviously mti omuntu yabana basa because these days blackboard omuntu ezikuzire no kuzikozesa tebakizikoza ne bakozesa whiteboards ezitakulirizinga chokejo kuzomu omuntu omunyindo no cleaninga whiteboard ne very clean no laba yawe just these days amasomero gamwe ne bakozesa smart screens enka ko kureba smart TV tebakikozesa bya blackboard wazo mu international schools ne bakozesa smart screens so ebye bintu ebimwe ne bija with the development maybe in the future now Uganda maybe za kuhinduka okay doctor wagambaho achamasimu kuba mwine glasses ezikuyamba omuntu akaba simu yeye kuruga kasheshe pako mukiro atashashire misho konka oburabe oburya muntu okozesa simu ningashi laptop atine glasses ezi how does it affect someone's eyes yabatine glasses ezi arwo condition ne bajieta computer vision syndrome oburiro obwo ne buija abantu okozesa munonga computers n'amasimu hati amisho gaba irritated obani nkiza kukigamba ntya abatandika kweya okuba to feelinga comfortable buli okuza simu nourira amisho negakuremera gashasha no then ekindi amasimu agoringa emitting ache tukweta blue light amasimu ne bagakora mu blue light hati blue light ejo neza direct omunda omuriso ne baso ku affecting hati technology eriwo abantu ne bakozesa kye bakweta blue block glasses blue block glasses is blocking a blue rays ezikuruga simu ningachi a computer okuza direct omumisho gawe so amisho gawe gaguma gari normal yet no kumana okozesa computer ejo ninga esimu so ekyo nakyo still nekyenda tukuchebere nekyenda ocheberwe then obone kutunga blue block glasses nezibaso kwate zine mulenzi ne zili plain but they can block those blue rays at the same time zikuyamba na mushana so waza nko mushana ekirauli kyo nekyeragura automatically waza omunda ne clearinga so nakyo nekibaso kuba ne kikuyambaho
Yeah, so with technology nenjira omuntu oshemere ku technology eshemere kufitinga life je tukukola ki je tukugenderamu nti warebe ebintu byahinduka niwo ohindura tokuza kugumana okozesa amasimu ga ku affecting kandi hariwo technology eri kubasa kukola ki okuyamba. So normally that is kikoshemere kuba kikolebwa. Okay. Doctor, ekindi handling ya glasses ezi omwana nabasa ku handling ata glasses ezi mu kumuhereza aishomero. Ekyokubanza ngenda kugambira abaana abakwibawo batayi baabo ama glasses zaabo bakye ekintu bakireke nibamanya okuziba abo akuba nezigula sente nyingi bazigarura omwombo tuzibagurewo itwe ne tukidiscouraginga tetukuzigura era abamwene tubane twenda kubakwata ne bakiro kwiba glasses z'abandi bazireta baziyamu ebirahuri at times most cases nani benda frame so wabuze omwana naza protecting atya glasses ze ekyo kubanza ne tubawereza ka case ko kuzitamu okuzibikamu naka kusimura nebirahuri twine na liquid solution omuntu yakukozesa okcleaninga ekirahuri. Ekindi abana bakukunda kuzana munonga ne tubateramu omugoye omugarubindi ya nairuka kwe kugwa hansi tekukora ki tekwatikaninga tekuragara kino kyone kibayamba munonga. Then omuntu yana na protecting garubindi ye ashemere kukwasa emikono ebiri kwataha naha agiyamu nokugizwara ashemere kozesa emikono ebiri agizware bareko korechi wagumana okorechi garubindi noza kugistretchinga lens erugemu ninga frame ezi nezigula sente nyingi frame eyatike emenyike endeke so toshemere kukora bati every time. You always use both hands when you are putting on and when you are taking off your glasses. Then the other way otazita a table when the lens is facing down nekijiretero kukora ki getting a scratches. So usually oshemere kuzitawo but zemerere so that the lens remains standing up. Ereko kukora ki getting a scratches wagumana ogitawo bati neza kurauka kusisikala neza getting a scratches you either onojemereza bati ninga ogifacingisa up ogibyamisa so ekyo nekiza kulinda lens yawe egume eri safe. So ekyo nekintu kikuru munonga. So one ozwale birahuri okuba nebigula sente nyingi oshemere kubi protectinga. Okay, Doctor, ekindi abana nibakira kufuna challenge no kuba nebirahuri ya ishomero bakugira nti nabo rugezigezi haro abana bakaripota jo bakugira nti aishomero nyowe naremwa kujwara glasses abana bande bani batekateka ndi orugezigezi n'abashomesa mbu nibakira kuzibira abana kukozesa ebirahuri hati mukuchondoza ni kuoreka nti abana abakuzarwa abali short sighted ne baba bright munonga okuchondoza ni kuchoreka nti omwana nabali bright omwishomero omubitabo research ekakorwa bakizura why bakisanga nti ekintu ekyo omwana ali short sighted nekimanyisa takureba ebyahare wanchenga hati omwana ogukwa kuzarwa ali short sighted takureba ebyahare omuzire takukimanya omusomesa takukora ki takukimanya hati omwana ogu agenda nakula aluzinga interest mu bintu byona ebiri hare. For example, aluzinga interest omupira takugureba aluzinga okwasociatinga n'abantu abandi takubareba gite bari clear aluzinga ebintu byone ebiri hare aluzinga interest. Omwana ogu a ending up atunga interest mu bintu ebimuri hihi yari aishomero ekintu ekyo kubanza kya kutunga mu interest nebitabo
omwana ogwo ending up ali kunda munonga okusoma niye ensonga habwekyo bwakale noreeba abantu abakuzwara ebirawuri bakabashomere munonga turaga bari ba professor ba Robert Mugabe baani abo ba professor bona osanga ne bazwara ebirawuri wagenda kucekinga ekirawuri kye noza kushanga aka ari short sighted akatakureba hari hati ekyo warete ekyo rugezigezi ekyo nakyo nekiretwa abwa behavior y'ogwo mwana ari kukunda munonga ki ebitabo kandi ari bright hati abo worugezigeza abo kuba takwenda bariya takubarebaje nayenda ebiri hihi takwenda kuzana abo worugezigezi temukumoto mu bintu ebyakawuje bwe nayenda ebiri hihi nesimu ye nebitabo bye hati mwenga abana abandi mugira akakana kakuzwara ebirawuri kino orugezigezi akana ne akana kagezi ne kashomaje first of all ebirawuri mubiye okubitaho nti omuntu ari kubizwara naba alina orugezigezi ebirawuri no correctinga vision either long sighted astigmatism ninga short sighted so abana mutabata bias ejo yokubagira tibino orugezigezi ninga abasomesa olona abasomesa abakwiya abana ebirawuri omwana bamwere orugezigezi na munonga abasomesa abatari enlightened egi program nitugikora obukusomesa abazire n'abaana n'abantu bona general public wanchenga so ankore media tv ne mukora kintu kirungi okusomesa ki abantu nonga bikwatire neki namagara okay webale mnonga doctor akaka akorugezigezi mazima wa kateka wo mnonga light na nyentura nebuza bwenchabe birawuri batura norugezigezi okay doctor kagambo kamwe ninga bibiri ori kweta abantu kwija eyewear point babase kwakira ebirawuri nabo baba borugezigezi aba betukora ka eyewear point ne bate bine rugezigezi okay nabantu abategire abali social abashoborokire then eyewear point tuli aha mishoga Centenary Bank au murukubo hii na BD Pharmacy murukuba ninye mukama wa director ina wabakozi abandi ba optometrist ba opticians n'abandi netukora services ezi okuyamba abantu okwija ninye national chairman wa opticians zo mu Uganda yona so abakuguze birawuri bona nemba manya abariyo muri mbarara wazo gure birawuri mu Western Uganda omuntu ogwo mbuze yari member wa association ya opticians mu Uganda yatari member wa association ya opticians zo mu Uganda omugende wompora abokuba association ye gene regulating recognized by the government Ministry of Health okuregulatinga abantu abakuguze birawuri bya misho so warebo muntu tari member wa association ya opticians zo mu Uganda ninga taine certificate eje asomere kugitimba omu clinic oba mu irwariro lye asomere kugihanginga up wato kugirebawo omugende wo mpora so ekyo nakyo advice ekyo nayo nendo kugihaereza abantu so eyewear point tulia tumazire emyaka jijo since 1999 tuliyo netuhereza abantu quality service netuhereza service nungi kandi omuntu yija eyewear point bintu nebyo kutesa bei neyo kutesa okuchebera no kwabusha wiza na kapapula kitu ninga wiza watu otwakurebwa ine kizibu toine sente kanwenda kuchebeza nabwe netukucheberera busha but usually netucharginga yaka sente kache akokuchebera but wiza ne kizibu otine sente tuine offer nungi eri abantu abakuru abazeyi n'abana b'amashomero netubawa special discounts so they can come bije batukire tubayambe yeah okay webali mnonga doctor wasigaro lyoha nasigaro original mwambazi Vincent eyewear point Mbarara
Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Program yitu yebyamagara nikwe yarebeka eti nasigara ndi Joanna nitukwijusa nti reka kuguma oine sunglasses mu kifo kyo kuba oine glasses zamisho aba eyewear point bali aha kuyamba ate akasente kache munonga sana. Until next time, bye bye. Nkole Media niyo yonka yokushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media, vira Nkole.